malam hin khu chanala na bon chawin ka hin lim pit ve tunin good friday ni athil so ho pathin thilgon old testament a them gaw hon na sei do ho le new testament a anagui hluna le acham kim na ho bible chang chule pakai jisun cross chunga thu cheng sigi anu sei do ho anavelte pakai jisu apun sil akhop diu hichi hi labu som ni le ni chang som ni ge na kimun hi kapol sul chang ding wang asanun kawan cheng se akhop tawe labu som ni le ni chang som le ge hichi a labu akise agui hluna chu a hi le Matthew bung som ni la sigi chang som thum na nga sipahon jisu chu thingpela a hian be on wang asanun apon sil cheng se akhom tawe ani na mi chon se ho to thi khom ding hichi hi Isaiah them gawin ana se hin Isaiah them gaw bung som nga le thum chang khana pat chang som ni sunga chun akimon hi jisu krista mi chon se ho to thi khom ding ki se hi pi ham iti le azil aveja mi chon se to Calvary cross a hung ki khet be ding hi Isaiah them gawin gawa ana se do masad hi hichi Isaiah them gawin ase guilun chu hi le Matthew bung som ni la segi chang som thum na gate duk bung som ni la thum chang som thum na thum chule John bung som la ku chang som na gate hichi pe chun ama to thakhat in gu cha mi cham mi ni khat ajit lama khat ave lama thingpe la a khet be on hi athum na agu khat cha ke subong lo ting hi labu som thum na li chang som ni pakai jin agu achang lo se abet du pe in agu khat cha jong ke abong poi hicha agu khat cha ki subong lo ding he ti akise lo na chu a hi le cross a ki khet be mi ho hi athi ba na ding wa a khut gu a hi lo le akem gu ana bo po ji a hi hichi labu a ki se agui lo na chu a hi le John bung som la ku chang som thum na khana pat som thum la gu ki go ni a hi tan chodo ni ma chu ni lo pi ni a hi ding ze in chodo ni a thing pe chunga thilong om dan lo na din thing pe la ki khen be ho chu a kengu he ko alung la tha da dingin juda hon pila hinga athung tawe heje chun se pa ho ahun jisu to ki khet be tha te ni chu amasa pa le khat pa jo kem chu a he pom tawe chang som thum le thum jisu a hin pha pha nun a thi sa hi ta chu amu win a keng te ni a he pom ta po we chang som thum na li le som thum na nga sipai la khat wangin ana atenga aga asut le thi san le tuisi ahum dong do pai jenge nang hon jong na ta san thina diwa thil so hi amu pa ta in a he tu sa hin ta be a hin a se hi ata mong hi ti a he chin khat om nai agu khat cha ke abong lo ding hi tia ki sei pathen le khabu thu gui thuna dinga thil he changi so a hi chule ali na juthu adon sa o labu som gup la ko chang som ni la khat kane din jong thina gu tui ei pewin kadang cha kadon din jong juthu ei pe hichi labu a ki sei agui lunu chu a hi le Matthew bung som ni la sigi chang som thum la li adon din chei kha to ki halyang pi tui chu jisu a pe ole aman la ate min adon nom poi anga na Isaiah them gaw bung som nga le thum chang ko migilo te than kho adup son mi hau te to avui thaw ve hichi Isaiah them gaw win mi hau so to than kho adup khom ding ana sei agui hluna chu a hi le Matthew bung som ni la sigi chang som nga la sigi akuna som gu nilha pha nin jisu se juisa Arimathea khu amin Joseph kiti mi hau ta khat ahungin Pilat henga achin jisu long chu aga thum tai Pilat nin jisu long chu Joseph din aphal pe tai chang som nga le ko som gu Joseph in jisu long chu adom hlan tupat bon nem ngim sa nin atomin songpi akhet hom sa kisem sa ama hlan tha be sunga chun alup sa in hlan ko na chun song len ta khat atang du na sim cha in achi tai tu a Bible chang I hin sim do ho zo se hin aphot chi chu Jesu Christa hi pathen chapa pathen di ta a hi mong mong ti imodo te yovin hi